Abantu 80 bamaze gufatwa. RIB yerekanye abashinjwa. Amakuru mashya akomeje kuvugwa cyane mu Rwanda najyanye n'inzoga zizwi cyane ku izina ry'ibyuma. Nyuma y'aho inzego za leta zitangiye igikorwa gikomeye cyo gukura ku isoko inzoga zitujuje ubuziranenge, none ibintu byafashe indi ntera. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu bafashwe bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye bifitanye isano n'ikorwa n'ikwirakwira ry'inzoga zitujuje ubuziranenge. Muri abo bantu harimo Ntihanabayo Samuel wa Ingufu Gin Limited, ndetse n'amakuru yatangajwe avuga ko mu gihugu hose hamaze gufatwa abantu 80, harimo 16 bafatiwe mu mujyi wa Kigali. Ariko si abantu barashinjwa iki? Ni iki ubundi bagirizwa? Ni iki cyatumye RIB bafata ibata muri yombi? Kandi ni iki kiri inyuma y'igikorwa gikomeye cyo gukura ku isoko izi nzoga? Reka tubikurikirane muri ino nkuru. Mu minsi ishize ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge cyongeye kuba kimwe mu biganiro bikomeye mu Rwanda. Inzego zibishinzwe zatangiye kugenzura inganda, ibicuruzwa ndetse n'abakwirakwiza cyane cyane ibinyobwa bisembuye byagaragaye ibibazo bijyanye n'ubuziranenge. Muri uru rugendo Rwanda FDA yatangiye gufata ibyemezo byo guhagarika ibikorwa by'inganda zimwe na zimwe ndetse no gukura ku isoko ibicuruzwa bitujuje ibisabwa. Rwanda FDA ni urwego rw'igihugu rufite inshingano zo kugenzura no kurengera ubuzima rusange, harimo ibiribwa ndetse n'ibindi bicuruzwa bigengwa n'amategeko. Ni muri urwo rwego ikibazo cy'ibyuma cyatangiye gufata intera ikomeye, kuko icyo gihe ntibyagarukiye gusa ku gufunga inganda, hakurikiyeho iperereza ry'inzego ry'umutekano. Ikigo gishinzwe kugenzura ibicuruzwa kibonye ko hari ibicuruzwa bishobora guteza ikibazo ku baturage. Iki kibazo gishobora gukomeza no mu rwego rw'amategeko, niho RIB yinjiriye muri kino kibazo. Mu mafoto mwabonye ko hari abantu berekanwe imbere y'itangazamakuru. Bamwe bari bambaye imyenda isanzwe, abandi bari mu myambaro ijyanye n'akazi. RIB yatangaje ko abo bantu bafashwe bakekwaho ibyaha bitandukanye bifitanye isano n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Kandi imibare yatangajwe irakomeye. Abantu bajya kuri 80 bamaze gufatwa mu gihugu hose. 16 akarusho bafatiwe mu mujyi wa Kigali. Bivuze ko ikibazo cyagarukiye gusa ahantu hamwe. Iperereza ryageze mu bice bitandukanye by'igihugu. Ntihanabayo Samuel wa Ingufu Gin Limited. Mu bantu berekanwe harimo Ntihanabayo Samuel uvugwa nk'umuntu ufite aho ahuriye na Ingufu Gin Limited. Ibi kandi bishobora kugenzurwa mu nyandiko z'ubucuruzi bw'u Rwanda, aho Samuel Ntihanabayo agaragara nk'uhagarariye Ingufu Gin Limited ku bijyanye n'ibirango byayo. Ingufu Gin Limited nayo yagaragajwe mu nyandiko z'ingendo n'ubukerarugendo mu Rwanda ndetse nk'uruganda rukora ibinyobwa bisembuye rufite ibikorwa Irunda mu karere ka Kamonyi. Muri ibyo bicuruzwa harimo Ingufu Gin Limited, kimwe mu bicuruzwa by'uruganda. Ariko hano hari ikintu gikomeye tugomba gusobanura. Kwerekwa RIB ntabwo bivuze ko umuntu aba afashwe cyangwa se aba yahamijwe icyaha. Aba bantu baracyakurikiranwa n'iperereza, kandi niba urubanza rugiye imbere y'amategeko nibwo hazafatwa umwanzuro wo kuvuga ko ibyaha bibahama cyangwa se bitabahama. Icy'ingenzi cyane kuri iyi nkuru ni ukuvuga ko abo bantu ndetse n'ibyo bigo byabo byaje kuza kuba bifungwa ndetse nabo bagatabwa muri yombi. Ariko si ibi byuma ni iki? Izi ni ibyuma rimaze kumenyekana cyane mu biganiro by'Abanyarwanda. Rikoreshwa mu kuvuga ubwoko bw'inzoga zikomeye zabaye ikibazo mu bikorwa byo kugenzura ibinyobwa bisembuye. Ikibandwaho n'inzego si izina gusa. Ikibazo nyamukuru ni ubuziranenge bw'ibicuruzwa ndetse n'aho byakorewe n'uko byapakiwe ndetse n'uko byashyizwe ku isoko bikanagenzurwa. Mu Rwanda hari amabwiriza ndetse n'indangamiterere bigenga uburyo ibinyobwa n'ibiribwa bigomba gukorwa kugira ngo birindwe cyangwa se umuntu ubifashe aba afite umutekano w'ubikoresha. Urugero, amabwiriza y'ubuziranenge ashyiraho ibisabwa ku isuku, uburyo bwo gutunganya ibinyobwa ndetse no kugenzura ibishobora gutera ibibazo. Niyo mpamvu rero ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge atari ikibazo cy'ubucuruzi gusa, ni ikibazo gishobora kuba ari ikibazo cy'ubuzima muri rusange. Inganda zatangiye no gufungwa. Mbere y'uko tubona aya mafoto ya RIB, hari hamaze gufatwa icyemezo ko inganda zimwe na zimwe zegekaho imiryango. Rwanda FDA yakomeje gushyira ahagaragara amakuru ajyanye n'impushya z'ibikorwa byahagaritswe cyangwa se byavanyweho mu rwego rw'igenzura ry'ibikorwa bigengwa n'uru rwego. Ibi byatumye ikibazo gifata indi sura, kuko iyo uruganda rufunzwe ikibazo ntikirangiriraho. Hakurikiyeho ibibazo byinshi. Ninde wakoze ibicuruzwa? Byakorewe he? Byageze gute ku isoko? Ni bande babikwirakwije? Ni bande babigurishije? Kandi niba hari abarenze ku mategeko, ni bande bagomba kubibazwa? Aha niho RIB cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwitabajwe. Abantu barenga 80 bamaze gufatwa. Reka tugaruke kuri iyi mibare. Uyu ni umubare w'abantu bavuzwe ko bamaze gufatwa mu gihugu hose n'urwego rw'iperereza RIB. Muri 16 bafatiwe mu mujyi wa Kigali. Ibi bitanga ishusho y'uko iperereza ritarebeye gusa ku muntu umwe cyangwa se ku ruganda rumwe, ahubwo hashobora kuba hararebwe ku ruhererekane rw'ibikorwa, kuva ku bakora ibinyobwa, bicuruza, bikwirakwiza ndetse n'abandi bashobora kuba bafite uruhare mu bikorwa bikurikirana. Ariko nanone ni ngombwa ko tutavuga ko abantu bose bafashwe bazahamwa n'ibyaha, dore ko ibyo ngibyo ari bimwe mu bintu bibasha kuba byafatwa n'urukiko ari rwo rufasha umwanzuro. Iki gikorwa ubundi cyafashe n'intera.
Ikibazo cy'ibinyobwa bitemewe cyangwa se bitujuje ubuziranenge gifite ingaruka zirenze. Iyo umuntu agura icupa ashobora kuba yizeye ko ari igicuruzwa cyagenzuwe kandi gifite ubuziranenge, ariko iyo icyizere kibuze ikibazo kiba gikomeye. Niyo mpamvu inzego nka Rwanda FDA ziba zifite inshingano zo kugenzura ibicuruzwa biri ku isoko. Kandi kuri ubu urubuga rwa Rwanda FDA rukomeje kugaragaza amakuru ajyanye n'impushya z'ibikorwa ndetse n'ibigo bigengwa n'urwego. Ku ruhande rwa RIB ho ikibazo ntabwo ari ukumenya gusa bakoze ibyaha, ahubwo ni ukugenzura ndetse bakamenya n'ibyo bagenzurwaho cyangwa se ibyaha bakoze. Ese ninde ufite uburyo bwo kubigenzura? Aya makuru azongera kwibaza ikibazo gikomeye: ni gute ibicuruzwa bishobora kugera ku isoko igihe kirekire mbere y'uko ikibazo kigaragara ko ibyo bicuruzwa bihumanye? Iki ni ikibazo gikwiye gusubizwa n'iperereza ndetse n'inzego zibishinzwe, kuko kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge ntibihagije gufunga uruganda cyangwa se gufunga umucuruzi. Ni ngombwa kumenya aho ikibazo cyatangiriye, ninde watanze uburenganzira, ninde wagenzuye, ninde wagurishije, kandi ninde wagiye abona ibimenyetso by'ikibazo mbere. Ibi byose ni ibibazo bishobora gusubizwa uko iperereza rizagenda mu minsi iri imbere. Nubwo abantu 80 bamaze gufatwa, ibi ntibivuze ko ikibazo cyarangiriye aho, ahubwo bishobora kuba intangiriro y'ikindi cyiciro. Abaturage barasabwa kwitondera ibicuruzwa banywa cyangwa se gukurikira amatangazo y'inzego zibishinzwe. Kandi ku bacuruzi ibinyobwa bisembuye, iki ni igihe cyo kureba niba ibyo bafite ku isoko byujuje ibisabwa, kuko nyuma y'iki gikorwa birashoboka ko hazaba igenzurwa rishobora kuzaba rigamije kureba ko ibicuruzwa ari ibicuruzwa byemewe. RIB yerekanye abantu bakekwaho kugira uruhare mu byaha bifite isano n'inzoga zitujuje ubuziranenge. Abantu bagera kuri 80 bamaze gufatwa mu gihugu hose, 16 bafatiwe i Kigali. Muri abo berekanwe harimo Samuel wa Ingufu Gin Limited. Ariko twibuke ko gufatwa cyangwa se ko umuntu yatawe muri yombi bitagena ko umuntu amaze kuba umunyabyaha. Ibi byose bishyirwaho n'urukiko.